Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanche mwene lituko ulia 15 na limo mutienyi go 5 na 3 mwaka 2025 no mo senchira bene nensa ya moya bona marga obege teseni n'Ensoko TV na higo to kwarigane bene SMS ito ya magana yanyu marga bona iga nkomanyi haine to kwariganira kuru ebituno bya busi nabo yego ikaiga ime iyo mu Nairobi asenchira ere yowe kano yo combat senchira imenyeryo tari onde gotatiga Nsarome ekerubo nago ayare mutwe ngati ya nakwariganira senchira yawe kirano muraga obona iga nigo nkoro kwa Daniel omwaga. Karibu tochake bene amajia margo bono igana sebono tuko chaka kurase county ya Nyamira nigo bono ya mate ya migo toka se Kinyoro Kigoma esa location ya Menyanya imeya location ya Nyansiongo nsemo ye bunge ya Warabu county ya Nyamira nigo bono ego saba gusiro na boyigo kugwatesigwa eryo gosemba niyo mwabo oyumo biro yo kwamete asenkendu wetrabuna no gotanyara gwakana chibili yagosira atigeta karengani amateye nigo bono yagosira alware tegekege tambe habu asabu seteni bayabo yonsi eli babwate matebono nigo yabulia barai babayikange gosemba yarako bagokora na gusansorera mu chandoyo na kunyara ko mwenyo yo mwaho muri kito Steven Monda nigakore taro ikasa yu na nigo bene agutuchakiriya mayiya enseyamo yabona maragoba nyagusira ntata nero muiburi nabo atebwekeze sina yete timbo atimama ose mwana minto onde bwensi uyureriya ande na tere njebwekeze gusaba mumbu atesinya ni tata na nje ngora yana liego siboka ase etaro yane igo ikonkia ase kinyureke kia igoma ensemo ya Nyansiongo ase ngeye nige yamateye umatete na magomba manene bakonya kurigiriria masakarayo agusaba chipese chinyinge echo nyagosera tigete nyuma Dennis Nyakundi amoni amate yonsi nigo bale na mariga manke asepatanya kumwene nyagusira makari getusi nigabero mureire asege kange kimya ketatu ali yetegesero nyuma atarasira umukia wo kumuikia asekinye gitari maramange tuchiti koleta matunda toko muiranya gitari twa muirania wikera buna yagitega sinya kabisa Medford obero asemietie nye tatu agenda takwa wa Mariogo Satan na inde si inde gaje gatoke aya magoro ikabetereria akabuturwa amagoro ayonse nonye nigo yamateye nigo yari no gosemeria buna getusi nagendere konya kuboka tare mbiri mutienyi uyo nane tokonyo reporting okoreki orarire ugusira kwa getusi nonye tari gotanukia enkeye nigo kwa mentireri otasa yande igoro wetera buna nsiye gakyo mwaka yomo chimbera nigo chigendete gukunywa asirisko yentongereke bego Osiriyo muiburi bweka kwa bwate bona bongwe tachiranje bweka iga nagaste yombwate ndali yande ningora none chiyanga minje na murende tenya gitari bakendeka yo mweryo na bana chetwa magoro kindoche na magoro ai ninje nararte nare award bakendeka yo mweryo munali miankora iga nabantigetega ugusira kwa getusi nigo kwarentiriria nsalinene asobugima nabo igo komento musigo monene gwetera buna nabataka nende nigo bale nesira ya nyagitari eyego ikachi shiringi chiribwa 502 nechiribu chinde 52 egento gekorekana gutige amateye asechitaya igoro sengenjo twatemire kumioka sabaire nabasani abangange lakini titora ikerigorieria eganeire egento nyasa twaira sama okaito nechiri bwe 50 twanyorete igapiti togenda semo neno o Medford tomukwanero osina twanjira to mubere lakini abato sereti agatebanga ntukunyara kwana nere kende gyonse onye titobwati chibese koboko chikoro ku 600 bwate sita chinsa kyonse pesa timbwati no mwana oyo chete kunsirira bono
nasi nyunga kinko mukonya kurunya gitari aria marete kaja koenigwa igon tegerete igon achire kumenya kono na sawa iri no ekwa yaburi gwetera amariga mangara Senkeye nigo bono bagusaba kubwatisibwa kurasa barai ao ili guseme chando yo kumene gitusi neguswe na riemerobiri ndi nainde iragenderere nuko nyara wa identifying omuntu nakwita asingenjo yo butaka bokoreteki bore Senkeye igo rento na ngosaba abaminto no bakonyi kubase ayo minto gavana naribo Senator Kongo Mogeni ayo minto mo MP Patrick Osero mo women rep Jerusa na bande bonsi bari mu bwato bokonyi motokonye egara gosinto lucio yo minto mochari na induto tege komeni Senkeye haki uyo ratu ara mabira angonye namba ye simi ere 07 97 30 00 38 Naomi Getusie ina ara Maria te koreta sempesa abakuba barangonye mwari gwancha egende kemugira ngoro ime environment yo katomenyete tilingia ubutali bogima bwito tato ra yete emyaka ibere kurwara na inde emyaka ibere kumurenda tali gasinga bwate bona na bondi galete gabana ba minto bakubwa mbwatesi no mbali muko bori ebiro babo chanwa anja mongikange ligwe ne liroro. Vincent Monda, Ensoko TV. Wancho mwerelia nugo saba goitonge ya mati unich konyora bokonye na kunyara kumwene yo mwabo kubatikana nase bare hakongo nayo togoska mutu mwancho mwani gobono abonchirelia hase chiro ya Keumbu imeyanyari bari chache county ya Kisii nigo bagendere kwiyarigania bwikira nugo chia sobochori bwabarayibe chire yo ya Keumbu obochori obu nigo bakire gochia gokorwa litkolie Jumatatu chitariki 19 abwese barachi gochora gochora barayibe birogo ao na igo barachi gokore egasi eseka kiemya ketatu abonchirelia abo boigo nigo baramenyi ebensemo ya Keumbu asitukya lero nigo batwara na kurubirengeri byabo byo bonchirelia igoro bose bochorwobo na nigo bakwana eya masayemo negeteseni igien Soko TV wetruso murikito eno kigichana uyo kasenseme yo notone roboti rokobwatia mwancho murigereria asensemo yo bonchoreria lero nigonde ase chiro ya Keumbu elio konyore birengerelio bya bonchoreria chiro ya Keumbu abwo byarigane tikuchase obochori bwabarayi bechire yiga lituko lya Jumatano chitariki 19 obochori obu nigo bokagire gokorwa aiga ase chire yiga ya Keumbu ase bono abanchoreria bechire yiga bagendete kuyarigania ase ngencho yobochori obu lituko lya lero nigo nakora etaro goika ase chire yiga lebiga na bye birengerelio bya abanchoreria abwo igende twari gusaba barayi baita batogochora to gusaba mbachi gotoretera abantu kurunga nande batego sitwa bachori twabekire kurende ase oburayi ase kero geki komako watabachaje gotoretera abantu kurunga na bakotanga nigochumutu ni bono rasita imwe ubabege tubayiga ngo batoretera bitanda no bireire igai bakoreta umuntu kurunga bamutanga ni mutu bamakoreta bana biashara baro bwene to kore biashara go chakira litu ko bawo beko chumaya ase ngwara ngani changa chikobera bantu nabo ni chini ngo kenyi nyini nchiri bwene tikobera muni chianga tibone tako beko kando abarayi tutagete se chire ito ya Keumbu na abarayi babwata maroro nande babwate okogania nande babwate ebicha Keumbu mune kororekana abatwale go sabanga abarayi baito mora achor go sabali mota ito go soese burayi obo moso eso burayi bo mo mate se birengera linga Keumbu ngo chokwere bakerorekana chire kabengia igo tuteta abarayi bamanyete nganki bagocha gokora tari abarayi baraire chitoro obochori obuiga buri mutwe tubwate obochori bwe chama na boigo tubwate obochori women rep mpirangera likyo bwate gochiase uri orati kunyara kobaga koira obochama ni bwechire yiga abona ari gosaba nga chama ni etake ko kurigererie chire mono mo especially Keumbu engimanga mbirengera likitobwate nane mbirengera likyo asitura abeke mchichie chiro boronge nanda asabusire boronge nona asabangina bakwara nesianga chikwarwa abarayi tomo gochora otra basabere baba barayi abaikera no
bago tokorere gasi ase chiro nabona asense moye chitaya tomise tie chiro magati akarobu amura murire opanyora bamura bagweta bakura bangina none bibeti tobeke ruchitaya tororo bora kegento nare gosaba maigaga igasa togokorire biasara abangina barororo batiokeirwe n'obuchafu abantu aba bakobeka obuchafu maigaga ige biasi barete ubi babeka ororo abangina barega iga nkonyora toro oborwaire asa bakonguto bwata maigaga iga togochigochasa chire twanyora obuchafu babegeta ichafu ekire maigaga tosimya sitokwara obuchafu boichire bono sachire twasanga twasimira kinyo chogere bagase no gotochoga bariko manyana ki obuchafu barusire bagocha batochoga rioka abara togocha gochora babe kimacho babe bagokirine chiro bachora abantu bagokirine chiro bia no buchafu boichira obonge sana kulingana n'ebirengera byane okorwa lwa no korra kwa tochora barai bali babwato obwasi okuneke nambe ntangani toza gochora omoragai aba kunyara kurigeri intwa baoni amagani eitu tutego gochora barai balia bakurigeria amagani abo batangani ti mubuko busi tutageta abantu bali bakotokonya abantu 20 ko chumura barigeria amagani eitu barigeria nincho wanja kuito tugane zikure birengere beitu na kerto gochora abantu baitu koranje tochora barai bali baratokonya guchakira bono omwako ne todigara ko buno yo mae abari ngoro bangere gutwara umumiru y'obungu batunire bakunye ibintu binde bingi ase mwetera nibabyeto banyara bigosali babege bingi batoti kukoli bibigera twikera niwa twikera nama gatogo kwana bari ko tuyigwa abandi one gatogo gikochoro gochoro tutari gochoro gochoro mbone gwasio akarabo go soa gara tumanya komanya na bari baminto bago gikosoro egento bago gikokore kebwene de kiengi cyo bago gikigera komanya ngikebwende gayo oborai mbone mutuga igatogo gigochora abarai naira neje abarai mware ngoro mbinya mona asegasi eno mwakore nginya naende mona igatiga tubwatera n'abanyabiasara ba Kiumbu tochora abarai abanye abarachi gotokonya gochimotuga iga baturwanirire buna indu togotwerusi koga iga totari kounererwa korwa ase obogatagati bwechiro ya Kiumbu imeye bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii Oika Broadcasting House Ensoko TV Nairobi ninche Enoch Gichana Musinto Onyambane Muyamuri kieto gichana sorobo chiro kurese chira kumba se enchira yobe kana bono togoska motu togotigara imeye county ya Kisii mwanchu mwere sebono oyo merere tamate hekirogo kie ensemo ye bunge ya Kitutu Uchache South omoske Calvin kirani omwando nigo bono naende abekire tene ni bunegesa kukyomogusi nigo geisa ine kugamba imeye ense ya Kenya asebono amochiri bororo hegatia barai kurwas rogongo rwagusi abwago tebabuna nigo batebegesa kukyomogusi tikeresanira kugamba ase arari bene iganga yayo guchako musi Daktari Fredo Kengo Motiangi posibo chorebone bwo mwako gocha kokwana kuru ensemo ya Jokvilla imeye kenyoro kya mwamogesa ward ya Kitutu Central ensemo ye bunge ya Kitutu Uchache South imeye county ya Kisii asomo yega woko mwani homoga koyomo o Charles Omwansa uyore isemo mroyo wa Samarieta asasa Marieta Enosh Omwansa nigobono omwando araritene ni nakomochia omubunge bwensemo ye bunge Kitutu Uchache South aso gutekerania amagenderero nigobono abalirire irainga ne ochikobekerania amagendero onye bawuchikomochara uno bunga obochole bone bwo mwako gocha Maminto nchenko liande meremo y'obujumbe wa Kitutu Uchache South seri tukolia lero na inchi nacha igona achire kwa me familie naende no kunya kumanyia abantu baminto ngese sabarie no eto kunyeria anto taketama saho ene segiyo barabuno musunde utabu etikinya sae mutwe na boko nyoranga na bibito bira butantani ase siasa yega nchente nina no mwana minto ko Dr. Fredo Kengo Matiangi ase kiama gya Jubilee soko liyo president wense ya Kenya naende igonko batebinga abana ba minto mbara bagusi banalete gocha bakwano monugete oyuo koro kiama chaye segesa kugeito goteba ngantu abagusi nganto raisana naende goteba ngantu negesa kwegeke aine ngana yoko beki abantu bechaye dada gote ya abantu baminto intwa bagusi twasaralie dotore Kenya ngima noega igarugoro in the Rift Valley a community ya basigisi mosako ngenda gari in the Kipsigis community eto bwate clans ya bagusi ya bange kwa kwanda ari kwanyora batabori kwanyora bagusero kwanyora bachura bonsi no baralia ige karo monda batanga ntora isana yombi ya kwana ige to kani abana bari baminta bagusi ngachinga kiche ikire
ekora in 1963 ekero Kenyatta abete president ya Republic of Kenya iga atageta ko mugusiri bagagambe Kenya atageta ko Nyamweya na Sagini to be vice presidents. So in 2026 ekero to ko president kwese go to isadet igo abantu baminto esega sienko riyo bujumbe nchenko batebinga nchenko chero komosi ngo basaba no bwororo nainde ngo mumro yo minto rega oyo kuri bono boyo kerogo nabo korange gasi ya mwenge gasi iga twatigaire magaza constituency chiga cheito amabaga ya bana korikwa ndori konyora nabono ubugima bwa kongirega okonyora nga noena abayibuli bakonya gutabata nga ibaho kurusia besa bakoira abane school next week. You find that thing obugima no bokongu when a leader has been given a responsibility nega siya go temba go keyu musigo monene obugima sabantu baminto mudabono kirokorigeria inchengo kwa rumumro yega siya go oversight ikorokorigeria nibo ya chire buge tutu chache sauti ese miakene umujumba konyora 190 million ase miakene that is almost 800 million naende go korigere chipara umujumbo ito oiro 65 million kiro mwaka kero chibekera nyamo na boko nyorango umujumbo ito nyorere more than 1 billion aba mo ete billion ngakingana e billion ne chibeso kubeke likorokora makorokora bere ichore cha e billion umuntu ose kwa siri e billion yeyamo boko amachiko ngutumie 20,000 per day ese miaka 140 no menye miaka 140 igo enibe yuterienke nakingo tebarango umujumbo yoboge tu cha south amagendera ya na yakanya begete ataba keranga chibwa ko lingabeke mubuka tare nakyo. We want development and we must assist abantu baminto banyore what is rightfully theirs. Na togos kamotu mwache mwito so ase siasa achero gonguru sechense ya Kenya nigo bono umurewe kama keregi ya DCP Geoffrey Rigathi Gachagua nigo nenda sentuna yende agendere kumubeka umurewe nse William Ruto aseratiri kubatikana no bukoliri bwaye. Gachagua nigo amochire William Ruto amono mubunge wense mu yibunge ya Kapsabet Oscar Sudi asoko iro mugondo bwe University ya Egerton okwana bamenyi bekinse mu Chanjoro Elbagon Moro amonense mu Yarungai imeye county ya Nakuru. Gachagua nigo bega mochire umurewe nse asogote makomutume kwa mokonyoye daktari ose Professor Abraham Kidure Kindiki kuboga na bamenyi baragongororia Arua Central. Hapa Egerton University ambaye ndio ya uchumi ya Joro amenyakuwa shamba eka 3,000 wakiwa na Oscar Sudi wanalima ngano katika shamba ya University ya Egerton. Ni mwizi si mwizi? Ni mwizi si mwizi? Si amechukua shamba ya University? Hii ngoja kidogo. Hii University Kasongo amemaliza hajamaliza? Hii University karibu na kuisha. Na ndio ilikuwa naendesha uchumi wa Joro. Kasongo ameharibu masomo, amenyakuwa hadhi ya University, ameharibu kila kitu. Aende asiende? Shamba la kisima hapa Joro juzi amegawa, amepatia kila mtu eka moja, lakini Charity Kadhambi amepewa eka 20. Susan Keeka eka 20. Ares Wahome eka 20. Na Kasongo amechukua eka 500. Ni mwizi si mwizi? Aende asiende? Nimeona hii vijana ya Kasongo wakijaribu kutisha sisi. Ate lazima tufuate Ruto. Ate kwa sababu jamii yetu iko kila pahali Kenya. Hiyo ni kujaribu kuuzia sisi uoga. Sisi watu ya Joro wako hapa kwa haki yao kama wa Kenya, na hakuna mtu atatisha jamii yetu. Harambe! Lakini uzuri, majamii wengine ikiwemo jamii ya Wakalaji wanalalamika kama nyinyi. Hakuna kitu Kasongo amewafanyia, na wameniambia Wakalaji Ruto akishindwa hawatakubali kutoa vita kupiga Wakenya wenzao, na hao wamekubaliana namna hiyo. Kwa sababu huyu Kasongo anataka kutugawanya Mlima Kenya. Agawe Nakuru ati itoke, haiwezekani. Agawe Mount Kenya East na West, haiwezekani. Ati atoe Kiambu, haiwezekani. Nimeona ametuma huyu Soprano. Mnajua Soprano? Ako pale Embu. Ameita wazee wa Embu, anawapatia pesa wazee.
ati ametumwa na Kasongo, ati wazee wa Embu wasaidie Kasongo kugawanya mlima. Mimi nilikwambia Kasongo, kugawanya mlima ni kama kukata miti ya mogumo na wembe. Utaumia kidole yako. Mlima naweza gawanyika kweli? Sasa wewe Kasongo, hii mtu unatuma agawanye mlima, hata sauti ya kugawanya mlima hana, si ndio? Sasa akienda kugawa mlima, ni fire si fire, ni noma si noma, ni soprano si soprano. Tafadhali tugawanye mlima mara mbili. Hiyo mkubwa yangu amenituma. Soprano ni bure si bure, ni bonoko si bonoko. Mwancho mwireria roboti oruoru ayeri Gachagua rogotukide kemeronge bire na yemo chinsa na yemo yabono maragwa nabu no tokwera beno mutumoko mutangani kweno tomosko skatokana ninkwaligenti amange hanene egatie nkwana yayo kabero mubunge bwensemo yebunge iri ya Malindi naboigo yorengo muwaziri ase wizara ya William Ruto komokono musubata Aisha Jumwa unabere ko baga kumwaneria umuize obosomo waziri oboneiga abwa mangana yabo cheni mense ya Kenya Aden Duale ekarabaga retikote na mangana matindigo roboti orure motu na Thomas Goska amaya nigagendrete kekere mutwe. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kendi gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego toka Samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucho monene o Nairobi. Ensoko TV oboroso womugusi. Magega ya televisioni Ensoko gwikasero yao kwanyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyoria ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyori baga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwetere namba yaito yobonchurelia 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana.
Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Eje Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Karibu mwache mwilia toka ndrina mngana maya kuru emesa ito ya mngana mayensa yamo Yensoko TV. Toko ska motunigo wana barai awara wabwata niwe kiama kiregia DCP hamo Senator Karugo Wadangwa we county ya Kiambu hamo no mutenero wa Subati county ya Kirinyaga Jane Njeri Maina nigo bagendere kugikeria ibikora byo gutumika abasaye irgo turubanye mesangerekano yege siasa chinsemo chinse ya Kenya amo nabari watani serikali okwana hase omusiritu yale rokurwa ase kanisa ya PCEA Reverend Samuel Marima Memorial Church imeyensemo yebunga ya Gatundu South county ya Kiambu abara yabwe ni gobono bamuchire gati abarai abara bwatani be serikali asoko bagana soko banga chiburaburu ekyo obago kana asego gabona baterenga babante kwiruga tambokero kitindi ikeri chiko kubatekana ne emeroberi yabo yo kenya kubanga chiburaburu na batema gusereme sangerekano yabale bakunyamereria serikali. Kule Homa Bay watu walinda mwananchi walikuwa wanapeleka kampeni zao huko, na goons wameachiliwa, wanawatoa waheshimiwa kwa mahoteli, wanawakimbisha, na ni sababu wale watu walinda mwananchi wameenda pale ni watu wa one term. Sisi juzi tulikuwa pale Nakuru siku ya ya Friday na Jumamosi, na sisi pia His Excellency na magari yake wote pia tulipigwa pale na watu wa goons. Sisi tukiwa tumesimama kwa kanisa tungetaka kukemea goonism. Tuambie Mheshimiwa William Ruto, kama umeshindwa kukarabati nchi, sio lazima ungoje 2027. Sio lazima ungoje kama umeshindwa kuweka heshima na kuweka usalama katika nchi hii. Sababu lazima kila mtu atembee mahali anataka. Si ni kweli? Sisi tumekuja hapa. Hapa hakuna vita. Hapa hamna. Na hapa ni nyumbani kwa chama ya Mugathe ilikuwa sisi. Ndio maana tungetaka kuambia Matiang'i, sababu tumepigwa na mbunge wake kule Nakuru wa Jubilee. Tumwambie chama hiyo ya Jubilee hapa nyumbani haina vita, usichukue chama ya Uhuru uende kuiharibia jina huko. Si ndio? Lazima tumwambie aongeleshe wabunge wake. Asichukue chama ya Uhuru yenye hapa haina vita aende akaanzishe vita nayo pande ile. Tunaweza ongea na Mugathe tumwambie asiharibu hii chama, hata kama sisi tuko chama ingine, lakini asiharibu chama yake. Tumeona kule Homa Bay, Linda Mwananchi wameenda pale, kina Babu Owino, kina Sifuna na wengineo. Tumeona wamesingiziwa vita, watu wamepigwa, wengine wako hospitalini, wengine wamekufa. Mimi juzi nimemuona Peter Kaluma ambaye ni member of parliament pale bungeni. Peter Kaluma amesema mtu yeyote ambaye hata support serikali pale apitwe na yeye. Amesema ya kwamba watafutwe hata kwenye mahoteli, watafutwe nyumbani kwao, eti wapitwe na wao. Mimi nataka niambie NCIC na DCI na ODPP, wakati watu wengine wanazungumza, nyinyi mmemakinika kabisa, mnaharakisha kuwashika within 24 hours. Kaluma amesema hivyo, yeye anatembea tu akieneza chuki.
niambie chair wa NCIC, wewe ni bishop, fanya kazi ambayo unastahili kufanya. Hata huyo Peter Kaluma sasa hivi anafaa kukuwa ametafutwa na DCI, akamatwe, apelekwe kotini, ajibu mashtaka. Manake hata kama tuko kwenye animal kingdom, katiba yetu ya Kenya ya 2010 inasema article 27:1 ya kwamba every person is equal before the law. Kwa hivyo hata huyo Peter Kaluma sasa hivi DCI Amin, wewe unamakinika kushika kinakagusha na wengineo. Hata huyo Peter Kaluma mumshike, apelekwe kotini Monday, ajibu mashtaka. Togotikane nkwani iyo ya wama ina Nigeria tuchikumutu mwanchumo ya seba na mutukamake mega yo kabiro muwaziri asa serikali yaye William Samoei Ruto musubati Aisha Jumwa nigobono esigie ntindi yumonwa hegati yaye amono muwaziri wa wizara ya bochenu imense ya Kenya Aden Duale yagenderete kubwatanse yamaga ya Duale kwene kibuna Jumwa tamanyete korabu ya he wizara hegento kyagerete gwako isikono marebwense William Ruto nigo tukero Aisha Jumwa nera berko kwabweso kitenani na komugosirwa mochiboro Duale skiyate birenga nigo Duale amomanetikirage ekera muirete oyore muwaziri wa bono Hassan Joho we Kenya mbene ya State House egento korengana nere nigo kyamogecheti Aden Duale yango twaligirie nkwana ayaye Aisha Jumwa litwalero. Aden Duale, wewe Aden Duale Almasir Al-Dajjal, nataka nikwambie hivi, mimi Aisha Jumwa niliwahi kukaa na wewe katika cabinet, na hakuna siku uliniongelesha isipokuwa ile siku moja niliyomchukua Ali Hassan Joho nikampeleka kwa Mheshimiwa Rais William Ruto majira ya jioni, masaa ya saa 12:30. And the following day tulikuwa na cabinet. Hiyo siku ndio liniongelesha mimi kwa machungu mengi na matusi, kuniambia kwa nini nimemchukua Ali Hassan Joho, a drug baron, an illiterate, na mtu ambaye amemtukana rais, nikamleta State House kuja kukutana na rais. Na ulinitusi, nilisimama nikikuangalia. Wakati nilipotaka kujieleza ni kwa nini nilifanya hivyo, wewe uliniambia nikwende. Ni Aisha, nilisimama kidete against all odds, against all these people whom you are praising today. When they were against William Ruto, I stood firm for William Ruto, with William Ruto and by William Ruto. Kwa hivyo leo kama mimi nimesema nimehama, ama kama nimesema nimetoka, with so many reasons ambazo sikuzificha, nilizitoa. And nataka nikutume, this is an assignment that I'm giving you. Go look for your boss kama hamujaonana kwa muda mrefu. Umuulize, on the 21st of last month, which is July, mimi Aisha Jumwa nilikuwa State House na yeye, and the only position that William Ruto offered me was a cabinet slot in 2027 baada ya kuwa nimemsaidia yeye kupita, and I said no. I chose my people of Kilifi and Coast over myself, kwa sababu kama ningekuwa kama nyinyi wenye tamaa, ningesema nipewe hiyo nafasi na nifate kula na watoto wangu, but nikasema haiwezekani. I must protect my democratic rights and I must protect the people's rights kama wanavyopewa kwa katiba. Hizo siku tuliyasikia haya maneno ya kwamba William Ruto will never be the president. Hivyo ndo mnarudia leo kwamba Kalonzo hatakuwa rais, kwamba Sifuna hatakuwa rais, kwamba Rigiji hawezi kuwa rais, sijui nani hawezi kuwa rais. Nataka niwaambie, Mungu akishasema amesema.
Kwa hivyo wewe ujue mbwa mgeni hawezi weka kwa watu. Gote kichiteke 35 igore gatene yense ya moya bona margo banabwe no tuyikero mwerio mangana maya kuremesa ya ito yenso ko tiyo margo bona kwende to masosko kya chinse sato ninjikona na gatiari ya mangere to kwarega ni gati yabo achinkwa na chabare bali abalinda mwananchi kurwa asoro gongo gose kurwa ase county yo maberi tukero aserumbe yabanta bange besokya na kubasira mayaga yokobekurwa bitango enchinsa achike mambia yonsi no chikana chinse sato kwene ntara akora tetengo tambuki ngo iremba ka sensemeri yebitingo manyinga bono abanyangonga nganya be season yiga egakombe kidega community shield ne timu ya Arsenal ya mega yo kunyego surege tindi ubekana bwengurwe ya Soira Somo Sigiti he timu ya Manchester City ya yo makocho moja Enzo Macaresca chigoli 3 aserige na aliye barara nanyanigo nigo bonega Mikel Arteta abwire kombe kyo bene mega yo kubwe ligi ya season ire ya eta nigo tabaga congratulations Arsenal ase hokobwe kombe ya community shield omorogo bonega togo tambuka tira nime eye erogongorero wense ya Kenya mwancho mwe nigo tukere imiano yo kibosani yakabiko bwo anneka chitimu chie ligi nense ya Kenya FK Sport Pesa Kenya Premier League chigendrete kuyariganya bosi wisoni nyego chiko cha kanse ikia ya mere moto litukara nige timu ya Gor Mahia ya agenda makali yo nyonso chigo libera sebere ne timu iri ya Migori Youth asako sori ntindi akare karibu mega saro Kenya Stadium kurende Gor Mahia baba bwigwetera CH penalty mega yo kwenye bwa Migori Youth penalty nye asisa to asako sori ende nige timu ya Nobi United yetrego surege tindi mega yo kone timu ya FC Leopards chigo lisato asayemo akosori ntindi akosori bwa mega imucho Nairobi asege keria ya Police Sacco Stadium imeyanse meria ya South B na imeye mocho Nakuru igaba muraba Shabana FC bako bakunyengere timu area ya Nakuru combined chigoli 3 asayemo umugasorero asegosori yarenge ntindi anekero Shabana agenete kwariga ne bosisi ni nyina go chikotumikige tie kyo kya Nakuru buna egeti kyabo Kenya season yegocha abanyonsi bechigoli ingati yo mugosori ya Tomonyia imeya Shabana FC Louis Ngavi na bayigo mugosori onde Herbert Sunday na bako bakunyonseri na konya Shabana konyeru wibwe chigoli 3 asayemo hayo mana yanda mangi no chikanya rege tonege chinsato na abo nongwe kiromo yari wo mangana maya kuremesa ito ya bene Yensoko TV oyerego nkonya senchire imanye no tari onde utatikansa rome kurbo mega yemenyoncho nigo twabwate bal na basondari ba konya ne ya masa ya mana Frank kwene kinga chibi cha mana Mario gibuna yega ko ikerare asenchira ere ya watori hama ye kiromo yari torana chinsato yunkoro kwa Daniel Omwaga.